Sa baya no omu ade na me feel say obetia futu anka beboa no enipa ntena wiase entwa ntro mfa nto pani so ni nyame nipa so utwa ntro de tomme osu bempa so a se mimpo ma anya ohwe a me nyame ofre me no o ma nya asomdwe da ya baba kene Japan papa na bobrawo we onmu nyamfo sabe yade ne kyekere mama ne yeye na baya sukonu ma wetimi di natem sofo yi sofo obinim kura mete so didi natem sabe mpreduasa akwala so pare kokwa hwe a na ete na mama haban e de kire no onfanye suehunu na menim se de asi afutu on sakire nipa agen sohwe ebi ono atranse obehu se dabi wo se mesesa me style bi na me dibu ma mpanifo bi o society no free se o manyini cheme o ma bobra so cheme because abaya wutimi ba me nchen those days no o mu anu afre papa e be se me be fiu na me honye de oba ma mu ska me sebe krofo bi ba me nchen me hwe krofo bi ma school na afa di enti na wutimi twantro e de to me so kan bia me nye yesemaye and you mfa no hunni timi so interview bi me so me kan se afia so asene ga na de odi aye me no na de obi nya literally di no wa twantro ato me so a minim ho hwe na wari no ko ware no me hu nyame yi a kire me ware no en survival awari ni begu na begu awo na nim guase mu na me de masem ba wieye na se wanse san bi fufuro bi mbesa ato afia so aseniga agi so sesa eno so wa hu se ma onye na adwene se ye kasakwa meti so okosofo bi ho e ma sofo no bompa e ma no enye mpaibo no on sesa ni suban bi no mu ade this is sofo no mpaibo na enye dwuma because sofo no o minche obi a Ghana hawo wa ben say no me ada me ntimi kasma ben chen no but o minche obi a but me ka de me sesi me bo se me ya sofo na sa sofo no nye sofo e na baby a level anyame di medru me nka ndwama num sofo no ontimi nyina ho baby a me gina sunsun ontimi nyina ho bi o so akora ba ya akwala akora dabi e TV so ene anoden ba ye katuni a ono sofo na timi so ontimi me because nyame ene frem na mo say 14 years me ofie na nyame abofo e visit me angels ba me fi I'm telling you God is my witness no me 7 na me tiasafo 22 me mama ya me witness 7 angels omu free wiem sane ba me fi ne brenim na kame kasa enti me frɛ no man ko hye atwea nkobom pese nyame mfrɛ me de na divine papa e divine me eduru isha e o menim malam usha e o menim because bronsam no kura no a o ma san krofo no tumi no san bronsam ba bia nyame di magina no ntumi nyina ho nyame apagya me chen san bronsam no a ye frɛ no Lucifer no level nyame di ni pedro no sebe sa abosom ne san ne man entimi duru ho enyina ho no kra na me ka kiro